Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznice dobara, davače života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi, blagi duše naše. Amin. Amin. Braćo i sestre, draga dečice, dobrodošli. Ovo je drugo predavanje koje organizujemo ovdje kod nas u ovoj obnovljenoj školi. Prošle nedelje nam je bio otac Vladimir Palibrk sa Ostroga, danas je to iguman domaćin i gost, ja sam tako rekao, u crkvi, naš brat i sabrat, pošto su Savina i Duži su bratski i sestrinski manastir od jednoga našega tvrdoša, kada se davne 1695. u Mletačko-Ruskom ratu to bratstvo razdelilo na dva dela, pa eto, tu smo sada da čujemo pouku, da čujemo reč Božju, živu reč našeg oca Makarija. Meni je drago, prošli put mi je bio onako utisak, sedao sam ovde da sad celi bratije, da sam gledao ove naše prethodnike, ove osnivače, naše Ničifora Dučića i Serafima Kverovića, pa sam i zamišljao negde u ovoj atmosferi kako su oni se trudili, predavali tim đacima pre toliko godina, 15, kažu 30 da ih je bilo, pa mi je bilo ovako jako interesantno i kao da smo malo prodrli u duh toga vremena, kao da u stvari, a jeste tako, duhom svetim vremena nema i večnost struji kroz vreme, probija, što bi rekli. Oče Makarije, blagoslovi, izvoli da čujemo pouku tvoju. Blagoslovi, oče Teofile, meni je ovako radost velika, sad smo pričali, ja i on, meni je i čast velika da ovde u manastiru, pre svega posvećenom pokrovu Bogorodice, možemo da kažemo neku reč, ali uzeli smo možda tešku reč. Smirenje je najteže u stvari objasniti, kao i druge neke strasti, nije lako opisati. Smirenje u stvari treba da bude pre svega da se osjeća. Smirenje ne može da se opisuje, ono se osjeća, ili ga ima ili ga nema, zato što je Hristos u stvari to istinsko smirenje, oplaćeno smirenje na zemlji i onda on daje tu silu smirenja. Tako da naš cilj uopšte u sticanju smirenja jeste da se sretnemo sa Hristom, da se sjedinimo sa Hristom i to je u stvari istinska tajna smirenja. O tome je govorio Sveti Jovan Lestvečnik. Ova nedelja je posvećena Svetom Jovanu Lestvečniku. U kalendaru se poklapa sa prepodobnom Marijom Egipćankom kalendarski tu, a sledeća nedelja je dakle posvećena njoj, tako da mnogo primjera istinskog smirenja koje u stvari treba mi da nekako naučimo i da shvatimo šta je to i gde se mi nalazimo u odnosu na to, jer nama je to cilj u životu. Ako to ne shvatimo, ako to ne živimo u stvari, jer mi to u crkvi treba da živimo najpre, onda smo promašili to mesto u crkvi gde se nalazimo. Dakle, to je smisao našeg života i to je smisao našeg podviga. Kod svetih otaca ima jedna, kako bih objasnio, stvari podela puta prilaska Bogu. Jedna je
okrenuta ka borbi sa strastima, i to je surovoj borbi sa strastima, dakle kada čovjek ulazi u borbu sa strastima, dakle to je jedna dimenzija borbe, a drugi put prilaska i borbe jeste pre svega sticanje smirenja. Jer onda je u stvari smirenje u stvari temelj našeg života, našeg duhovnog života. Ko ne bude gradio svoj temelj na smirenju, dakle ona beseda na gori Hristova iz Evanđelja u stvari pokazuje taj stepene kako čovjek uzrasta u duhovnom životu, ali prvi i osnovni temelj jesu oni blaženi siromašnim duhom. I sad trebalo bi to da shvatimo. Mi ćemo danas, u stvari večeras, koristiti dosta i Svetog Jovana Lesvečnika, zato što je njemu posvećeno praktično i ovo veče. I naznačili smo temu da to bude smirenje, istinsko smirenje u Hristu, u stvari. Jer nije svako smirenje isto smirenje. Dakle, smirenje u Hristu jeste pre svega blagodatni dar crkve. I to je naš put. I to je najbrži put da se dođe do spasenja. U današnje vreme, čitajući Svete Oce, dolazi se do zaključka da u stvari mi danas nemamo neku dovoljnu odlučnost da možemo da se borimo sa strastima kao što su se borili drevni oci i da to držimo i da ulazimo u tako oštre borbe. Naš put je više opredeljen na ovaj drugi put, na sticanje smirenja. Jer onaj koji stiče smirenje i koji se trudi u tom pravcu, on će u stvari da se približava, i to je, kako kažu Sveti Oci, najbrži put da se čovjek spasi. I sad, sve ovo mi možemo da teoretišemo lepo ovako, ali moramo da naučimo konkretno da to prepoznamo u svom životu. A to ćemo da prepoznamo ako živimo istinskim duhovnim životom, dakle pazimo na sebe i onda ćemo da primećujemo u sebi da li nešto ima ili nema. Ta vrhunska, da kažem, to blaženo smirenje konačno koje čovjek treba da dobije, to je to blaženi, koje je u stvari blaženstvo siromaštva duha, jeste trenutak kada se čovjek susretne sa Bogom. Znači, slobodno možemo da kažemo, ja tvrdim da je tako, da to postoji isključivo je dar pravoslavne crkve. Dakle, to je dar blagodati Duha Svetoga. To siromaštvo duha je isključivo dar Duha Svetoga. Gde čovek, kada se susretne sa Bogom, stiče istinsko smirenje time što počinje da vidi Boga. Ne može drugačije. Ti moraš da vidiš Boga i onda tu beskonačnost Božju kad osjetiš, onda stičeš siromaštvo duha i odatle se rađuju sve ostale vrline. Do tada čovjek više fantazira o Bogu, razmišlja ovako, onako, ili može da uči na jedan spoljašnji način, ali kad se dotakne Boga, onda mu se otvaraju oči i on onda vidi svu svoju ispraznost. Recimo, dolazi mi na sad žitje Svetog Simeona Mirotočeva. To je za nas značajno da, recimo, prepoznamo. On, kada se susreo sa Bogom, ostavio svet i u tom siromaštvu duha, dakle, ostavio i bogatstvo i slavu i napustio svet i otišao na Svetu Goru. I jedna od njegovih misli jeste, kaže, i sve ovoga sveta, čast i slava, dođe mi kao ništa. Znači, kad čovjek dostigne tu slobodu, jer mi kad, dok god nam je nešto u životu stalo ovdje, dok god nam je do nečega stalo, za što god smo vezani, pa bilo to i prirodni, neki, da kažem, potreba čovjeka, čak i za hranom, i za tu prirodnom nekom ljubavlju, mi ne možemo potpuno da se damo Bogu. Uvijek imamo taj deo primese prirodne, te koje nas odvajaju od Boga. Ali kad se dotakne Boga i te ljubavi Božije, to možda lepo objašnjava Sveti Siluan Natolski kako umire čovjek, kako čovjek umire. On kaže,
čovjek u toku života dobija blagodat Božju, nekad manje, nekad više. Neko dobije mnogo na početku, pa posle se Bog povuče blagodat vaspitnom, pa on se bori da tu blagodat vrati. Nekome ne daje mnogo na početku, nego se on bori, pa posle na sredini života na kraju mu već da blagodat. Kako god Bog vaspitnom sa nama radio, u suštini na kraju života, znači kad se čovjeku primakne trenutak smrti, Bog mu daje u tom trenutku najviše blagodati što je ikad imao u životu, što je ikad osjetio. Jer to je beskonačna kategorija. Kao što je Bog beskonačan, tako i ta prisustvo blagodati Božje, prisustvo Boga jeste beskonačno. Znači on mu da najviše što je čovjek ikad dobio u životu i kaže da je naglo povuče. I duša od te ljubavi koju je osjetila i najviše u životu izleti, kaže, za blagodat će ostane ta čežnja i ona izađe iz tela. Da je Bog privuče na takav način, da čovjek napusti, duša napusti telo na takav način. Tako da, samo čovjek koji se susrete sa Bogom može da prepozna šta je to istinsko smirenje. I sad, kod Jovana Lesvečnika, on vrlo precizno i hirurški određuje i objašnjava stanje čovječje duše, da li ima blagodat ili nema blagodat. Interesantno je recimo reći da smirenje on stavlja negde pred sami kraj lestvice. Znači, do smirenja ima nekih 25 lestvica da bi došlo do smirenja, a 30. negde tamo posljednja lestvica jeste ljubav. Znači, to je jako blizu, smirenje je jako blizu i povezano sa ljubavlju, ali treba proći nekih 25 koraka da bi ti došao do istinskog smirenja. Znači, to nije tako baš uhvatljivo na prvi korak. Ali, sveti oci govore i savjetuju da se čovjek priprema. Znači, da to ne bude nešto čekam, pa kad bude došao tek taj korak, onda ću to. Ne, nego čitavog života si pripremam to smirenje. Jer onda ću da budem pripravan da onog trenutka kad mi se to da, moja borba, moja želja, Bog će mi dati samoga sebe u tog trenutka. Sad, evo kako recimo sveti Jovan Lesvečnik kategoriše da mi prepoznamo u sebi kako se razvija smirenje u našem životu. On stavlja 3 kategorije. Kaže ovako, postoji skrušenost, postoji samopoznanje i postoji smirenje. Znači, jedna izvire iz drugog. I sad kaže on, šta je skrušenost? Kako mi dobijemo skrušenost? Kaže, ona je izvor, odnosno ona je porod grehova. Šta stvari se dešava? Mi grešimo. Znači, kad grešimo, mi se skrušavamo. Dakle, pogrešim, ja neću da mislim za sebe da sam veliki, jer grešim, vidim da grešim. Od toga se rađa skrušenje, sokrušenje srca. Polako se priprema čovjek za smirenje. Znači da ovi padovi u koje mi padamo, ne dešavaju se slučajno. Znači, i to je vaspitno. Znači, Bog nas pusti da padnemo, pa nas ono prizove da ustane. Znači, važno je da ustanemo. I kroz to mi stičemo skrušeno srce. Ne mislimo visoko o sebi. To je već prvi stepen ka istinskom smirenju. I on još to potvrđuje, kako bih rekao, slikovito objašnjava to skrušenje, kako izgleda. Kaže on, skrušen čovjek je onaj koji posle pada, iako pada sa nadom, ustaje i nastavlja da se moli, terajući na taj način psa očajanja od sebe. Štapom molitve tera psa očajanja. Divno objašnjenje. Sigurno ste videli nekad, ako ne, a i doživjeli, kad te napadnu psi. To je strašno. To je teško se obraniti. Jedan s jedne strane, jedan s druge strane i neće da te puste. Tako čovjeka napada očajanje kad padne u neki greh. Znači prvo, đavo dejstvuje na takav način. Prvo ga tera i ne govore, nije to strašno, probaj malo, pa nije to, ajde kreni malo,
Sad, kad uspe da ga obradi i da ga ubaci u greh, onda podiže, znači, ovu drugu stranu i tada ga očajanje. Cilj mu je da čovjeka ubije tako. Znači, čovjek koji padne u očaj, on izvršava jedno duhovno samoubistvo i više ne može da ustane ako on neće. Znači, to on koristi upravo odnosno ono što je suprotno smirenju, gordost. Jer đavo je pao i neće da ustane. Znači, čovjek koji neće da ustane iz greha i smatra da on nije trebao da padne, pa kako je on pao, pa kako se to njemu desilo, pa kako može da padne u greh. Dakle, čovjek koji je gord, on razmišlja da on ne može da padne. A sveti oci kažu, ako padneš u greh, recimo njihov savjet, neki kaže ustani i kaži oprosti Bože, šta si mogu drugo od mene da očekuješ nego pad. Pao si u greh, ustaneš i ideš dalje. Međutim, to je važna odlučnost u tom ustajanju. Znači da čovjek ustane i odlučno nastavi, dakle, da živi i dalje, da se moli, da učestvuje u crkvenom životu, u svom životu i da ide dalje. Ali to nam rađa ovu prvi nivo smirenja, to je skrušeno srce. Znači, to je važno. I to niko ne treba da izbegava, niti da se plaši, da kažem, greh, ja pašću u greh, pa da se onda padneš. Čovjek koji se bori, on padne. Normalno je da padneš, mi smo ljudi, padamo. Ali ono što je za nas utešno, to je da možemo da ustanemo. A ustajanje uvijek ide kroz pokajanje. I to zavisi od nas, od naše slobodne volje. Da li hoćemo da se pokajemo? Ako nećemo da se kajemo, mi onda očajavamo. Dakle, kako kaže sveti Teofan Zatvornik, kaže, u carstvu nebesko stižu oni, ne oni koji kad padnu sede pored puta i plaču, nego oni koji plaču usput. Znači, ideš usput, plačeš i ideš ka Hristu, nema stajanja. To, ako staneš gotovo, ti si predao se i nema borbe. Dakle, to je prvi korak ka smirenju. Sad, drugi korak koji se rađa iz skrušenja srca, znači iz naših padova, mi učimo, nažalost, iz naših svojih sopstvenih padova. Nismo savršeni da možemo da se uzdignemo pa da ne grešimo. Ne postoji, na kraju krajeva, nijedan čovjek da ne greši, samo jedan je bezgrešan, to je Bog. Bogov čovjek Hristos. On je bezgrešan. Svi ostali smo grešni. Drugi korak, rekli smo, to je samopoznanje. Znači, samopoznanje. Čovjek iz padova počinje da poznaje samoga sebe. I svojih, kakve su mu granice, šta može, dokle može, na koji način. Znači, iz tih padova stičemo jedno iskustvo i stičemo samopoznanje. Kroz to se utvrđujemo u smirenju. Dakle, svesni smo šta možemo, dokle možemo, ne fantaziramo o nekim stvarima što nam ne pripadaju, koje mogu da dođu određeno vreme, ali pre svega gubimo tu dimenziju fantazije, nego smo realni, poznajemo sebe koliko možemo. To obično čovjek iz mnoštva padova to saznaje i prelazi na taj drugi stepen ka smirenju, da bi posle, to podrazumeva dugi niz godina, to nisam mesec dana pa smo završili sve, ili 7 dana i odmah smo prošli. Godinama se prolazi taj podvig, ustajemo, padamo, padamo. Dakle, i na kraju se kao dar te vere koje smo mi pokazali ka Bogu, znači, kroz ove dve stvari, podrazumeva, mi imamo neki život tu, gde god da se nalazimo, da li smo u manastiru, da li živimo u kući ili bilo gde, znači, idemo i u crkvu i pričešćujemo se, dolazimo na ispovest, sve tajne crkve koristimo, to se ništa ne odvija van crkve, van okvira crkve. Sveti Jovan Leskovčnik je bio čovjek crkve i svi su ovi svetitelji ljudi crkve. Dakle, ne daju svetitelji identitet crkvi, nego crkva daje svima nama identitet. Ne može obratno da bude, znači ne može biti neko tamo van crkve, a da bude svetitelj, ne može, nego on dobije identitet i dobija u crkvi. I to je nepromenjivo. Dakle, za svu našu veru, za svu našu borbu, za sve to što mi radimo, i post, i molitva i sve, na kraju dobijamo blagodat Duha Svetoga.
ona se dobija kao dar. Ona se dobija kao dar koju Bog daje nama za našu veru i za naš trud i za našu želju, odnosno za ljubav prema Bogu. I zato Sveti Jovan Vesečnik kaže da to smirenje koje dobijamo na kraju, koje je sami Hristos, u stvari nije moguće objasniti. Znači, smirenje ne može da se objasni. Ne postoji racionalni način da objasnimo smirenje, da bi ga shvatili na takav način, ali se prepoznaje po svojstvima. Znači, smirenje kao i gordost ima neka svojstva, na osnovu kojih mi zaključujemo šta se nalaze u našem srcu. Znači, po našim delima, spoljašnjim, ili po nečim drugim delima, ali u svakom slučaju, sve što prepoznajemo prvo kroz nas, pa onda možemo da rasuđujemo i o drugim nekim stvarima. Jer sledeći korak u lestvici posle smirenja je rasuđivanje. Znači, tek kad čovjek stekne Hrista u svom srcu, on može pravilno da rasuđuje gde šta treba da stoji, gde šta treba da se nalazi. Do tada nema istinskog rasuđivanja. Obično se to rasuđivanje, lažno rasuđivanje, pretvori u osuđivanje. Ne rasuđivanje, nego osuđivanje. Mi osuđujemo. To je vladika Atanasije priča, ja sam negde pričao, pa su skupili se, kaže, kauđeri neki stari sede, i neki mladi došao tu i on iskušenik. I sad oni pričaju neko sastav nekima, a on sad pobožan, i kaže, nemojte, oci, u jednom trenutku kao oci, nemojte da osuđujete, nije lepo. A on kaže, šta ti znaš, kaže, mi ne osuđujemo, mi sudimo. Tako da, u tom smislu, čovjek, smirenje nije tako lako uhvatljivo. I daje se za veliku veru i veliku ljubav i za veliko raspeće. Čovjek mora dobro da se razapne i dugo da trpi. Sad, kad sam već pomenuo trpljenje, zato on, kaže, Jovan Vesečnik kaže, a za smirenje me ne pitajte, jer to je pouka Hrista. To je sami Hristos. Znači, smirenje istinsko jeste sami Hristos. Ovaproćeni Hristos. I sad, kako objasniti to? Ja sam razmišljao za sebe, razmišljao sam za sebe kako da objasnim to, šta to znači. Ima dva lepa primjera koja su meni pojasnila šta to znači da je Hristos ovoploćeno smirenje. Znači, on kao ličnost jeste smirenje. On kao ličnost jeste ljubav. Kao ličnost jeste put, istina, život. Znači, on je sve to. To nisu neki opisi Hrista, nego je to on kao ličnost. I mi se susrećemo na takav način s njim, što se sjedinjujemo sa Hristom. To radimo na krštenju, kaže, sjedinjujemo se sa Hristom, to radimo u svetom pričešću. Sjedinjujemo se sa Hristom. Znači, te energije Božje nas proživaju i mi se sjedinjujemo sa njim. Sad, kako mi da vizualizujemo u nekom smislu kako to izgleda, šta to znači da smo se mi sjedinili sa Hristom, odnosno da je Hristos put, da je Hristos istina, da je Hristos život. Dva primjera, evo, ispričat ću jedan. Ima u Svetom Evanđelju, pa ona priča kad je umro Lazar. Evo sad ide još malo, pa Lazareva subota. I Hristos kaže, ostade 4 dana je ostao sa apostolima i oni kažu, pa već 4 dana on je umro, već je počeo da se raspada i približava se tamo kući Marije i Marte i sad svi plaču, kao i kod nas, što je prirodno, da plaču za njim. Za Lazarom i u jednom trenutku čuju, kaže, evo ide Hristos, pa one potrčale ka njemu. I prilazimo Marta i Marija, pa kaže ona, pa ne bi umro moj brat da si ti bio tu, kaže Hristo, a on kaže, ako ste nađete u Evanđelju piše, a on njoj kaže, mislim, da li su mu tad udarili suze ili posle, pre toga su udarili suze, kaže on, ja sam vaskrsenje. Pogledajte sad situaciju.
I Isusu udariše suze. Mislim, posle toga je udarilo suze. On kaže, vidi, plače za bratom. Za njim. Bio moj prijatelj, plače za njim. Ne plače Hristos samo za njim. On plače upravo zbog ovoga. On kaže, Mariji, ja sam vaskrsenje. On stoji ispred nje. On je vaskrsenje. Ti plačeš, ona plače za bratom, a ne vidi da vaskrsenje stoji pred njom. Tu smo mi slepi, kao ljudi, ne vidimo Hrista. To je ta tajna. Kaže, ja sam vaskrsenje. Zato je drugi primer zašto Hristos ćuti pred Pilatom. On im sude, Sinedrijan dolazi pred Pilata, on kaže mu, ajde, kaže, jesi ti Hristos? Kaže, a on ćuti pred njim. I sad postavlja se pitanje, zašto Hristos ćuti? I Pilat pita, zašto ćutiš? Ne znaš da imam vlast da te razapne, mogu da te pustim. I tu postoje jedno tumačenje, on je negde možda, Pilat je razmišljao da ga pusti. Ali Hristos se ne brani, ne govori ništa. Možda je ipak govorio i u smislu, to je beskonačno tumačenje evanđelja, dubine. Možda je govorio kao onaj koji ima vlast. Pretio mu, zašto ti meni ne odgovaraš, ja imam vlast, da te pustim. Možda tako, možda i drugo neko dubine evanđelja. Međutim, zašto Hristos ćuti? Šta bi mi odgovorili na to, kao hrišćani koji žive u crkvi? Evo, povedeni ovim primjerom prethodnim, gde Hristos kaže, ja sam vaskrsenje, Mariji. U ovom trenutku. Da li bi znao neko da objasni, evo ovo sad, zašto Hristos ćuti pred Pilatom u ovom trenutku? Šta? Pa treba da se ispuni Božje predviđanje. Jeste to. Ali zašto ćuti? Pilat ne vidi ko je. Ko je to Pilat ne rekao? vidi ko je on. Ustani. Odlično si rekao. Pilat ne vidi ko je. Jeste. Ne vidi ga. Ali isto kao što smo rekli malo pre za vaskrsenje. Kaže, šta bi mu rekao Hristos? Kad on ne vidi istinu, a istina stoji ispred njega. Znači, Hristos je istina. I on pita šta je istina. Pilat ga pita šta je istina, a istina stoji ispred njega. Tu je tajna našeg spasenja. Kad budemo ugledali Hrista na takav način, onda smo se sjedinili sa njim i onda smo ga prepoznali. Onda ćemo ga videti svugde. I sa carom Davidem ćemo govorimo, svagda vidim pred sobom Hrista, on mi je sa desne strane da ne posrne. Ili ima puno tih nekih psalama iz psaltira koji govore o tome. Znači, taj susret sa Hristom, ovaproćenom istinom, ovaproćenom ljubavlju, to mi treba da dobijemo i zadobijemo. A to se dobija, dakle, blagodat Duha Svetog se daje u crkvi besplatno, Bog je daje onome ko zaista hoće. Zato se mi podvizavamo. Svi ovi podvizi što radimo, cilj je to, da u jednom trenutku Hristos se sažali na nas i to milosrđe Božije, da kaže, a kad će nam da tu blagodat? Onda kad je siguran, kad smo mi sigurni da nećemo prosuti to, da nas to neće pogubiti, jer nismo spremni da prihvatimo. Zato nam ne daje. Jer nas vaspitava da budemo spremni da to prihvatimo. Dok god nismo spremni, ne možemo da je dobijemo. Recimo u Starom Zavetu, kad je izabran prvi car, Saul, on je bio isto, radio sa ocem, bio je stočar, kako se sjećam, ako nisam umešao, i kada je izašao pred proroka Natana, koji je dobro. I on mu saopštava da će biti prvi car jevrejski, da ga je Bog izabrao. Znači, Bog je rekao u proroku, taj koji bude došao pred tebe, bio, kaže, visok, bio za glavu više od svih, pa se prepoznao, bio tako nekada visok čovjek.
I on mu kaže, ti ćeš biti car i idi sa prorocima nekim, idi tamo i kad budeš išao među njih, sići će ne tebe blagodat Duha Svetoga. I kaže, okrenu se Saul od proroka Natana, ako nisam pogrešio, nisam siguran. Dakle, okrenu se od njega, kaže, i promeni se srce njegovo. On je bio obično prost čovjek, stočar. Promeni se srce njegovo, blagodat Duha Svetog je sišla na njega i promeni se srce njegovo. Dakle, blagodat Duha Svetoga onda u jednom trenutku siđe na čovjeka i oblagodati srce i čitavog čovjeka, dakle, Bog siđe, useli se u čovjeka. I taj trenutak je vrlo prepoznatljiv za svakog od nas. Do tad mi lutamo, nismo sigurni, padamo, ustajemo. To iskustvo, o tome govore čak i ovi savremeni oci, recimo sada Josip Isihasta i njegovi učenici, znači u njihovim spisima naći upravo to. I to nije nikakva mistika da mi sad zamišljamo je li došao Bog, nije došao Bog. Bog kad dođe, sve jasno. Nema tu sad da nam nešto nije jasno kad je Bog došao. I budete sigurni da je tako. Ako ne znamo, ako nismo sigurni, onda nije došao još. To je Jovan Lesničnik, recimo, piše o tome. Znači, ako nema potvrde, još uvek, nije sigurno. Ono što nije potvrđeno, nije sigurno. Znači, mi ne idemo da nagađamo pa ne znam ovako. Mi sa Bogom imamo jedan slovesni, čisti odnos, kao i među sobom. Evo ruka. I sve je jasno. Neće Bog da nas laže. Ali moramo mi sami da se izborimo za to svojim trudom, da ne budemo licemeri, da se borimo sa time stalno, da Bogu iskazujemo tu ljubav, dokazujemo ljubav i ovde na svetu, u ovom svetu se traži da se dokaže ljubav. Znači, ako me voliš, uradi nešto za mene. Tako i sa Bogom. Ko me voli, ispunjava zapovesti. Ko me voli, ispunjava evanđelje. Nema drugog načina, ovo je sve drugo fantazija neka. Ovo je realna ljubav koja se događa. I Bog se realno pojavio čovjeku. Nema nikakve, da kažem, fantazije da mi sad nešto zamišljamo Boga. U drugim religijama ima toga. Ja sam uveren da je to tako, ali kod nas je vrlo jasna stvar. I zato se od nas traži taj, ali to traži veliki podršak, veliko raspeće, odricanje od ovoga sveta. Evo šta, recimo, šta je još važno da se kaže? Da ne pretjeram samo priča, dugačko da ne. Kod Lesničnika, još dve bi stvari rekao, možemo pričamo ceo dan, ali i o smirenju pričati previše ne valja. Zato da, to će značiti da nemamo smirenja. Dakle, Sveti Jovan Lesničnik govori još o tome, kaže ovo što smo rekli, da smirenje ne može da se prepozna osim po svojstvima. Znači, neka svojstva koja mi ćemo prepoznavati u sebi, da li imamo ili da li ne. I sad, evo šta kaže on, šta je preteča ove vrline? Kaže, preteča ove vrline je mržnja prema svim oblicima slavoljublja. Opet stavlja jedan na tri nivoa, Lesničnik to objašnjava. Znači, preteča, prvi korak ka sticanju smirenja, mržnja prema svim oblicima slavoljublja. Znači, slavoljublje je strast i želja čovjeka da bude svude prvi, da bude svude poštovan, da ga drugi cede, da ga... To je u ovom svetu, da kažem, traženo. Međutim, Duh Sveti i blagodat Duha Svetog suprotno daje čovjeku taj osjećaj. Znači, u ovom svetu i evanđelje, Hristos je razapenjanje, pljuvanje, odbacivanje, to je idenje za Hristom. Hristos kaže, odbacit će vas, pljuvat će vas, razapenje će vas, ubijat će vas. To je hrišćanstvo. Nije rekao, bit će vam na zemlji mnogo lepo. To nema, nego razapinjanje. Mi smo se uljutali malo, pa nam se čim nas neko nešto pecne, nije nam dobro, odmah se žalimo. Međutim, prvi stepen smirenja, odnosno susreta sa Hristom, jeste, kaže, odbacivanje bilo kakvog slavoljublja, želje za slavoljublje. Znači, svesno, mi to radimo svesno. I to je. Dakle, vežbamo se u toga. Ako se budemo vežbali, onda ćemo napredovati.
odbacujemo bilo kakvu slavu, ljudsku slavu. Sve što nam daju, mi to ne želimo i to ne prihvatamo. Kad se utvrdimo u tome, onda idemo na jedan drugi stepen, koji će nam isto biti jasni pokazatelj da idemo ka istinskom smirenju. A to je, kako kaže Lestvičnik, prethodnih smirenja jeste srce koje ne grdi tuđe grehe. Sad, tu možemo svi mnogo da se zapitamo gde se nalazimo. Ono što mi je smisao ovoga što mi pričamo, da shvatimo gde se mi zaista nalazimo u podvigu smirenja i koliko smo mi zaista blizu Hrista. Da ne bude da smo samo s polja. Po unutarnji pokazatelji blizini Hristova jesu ove. Jasno, vrlo jasno i tu nema greške. Van ovoga, recimo, ako osjećamo nešto drugo, pre svega ovaj drugi deo, srce koje ne grdi tuđe grehe. Znači da ne osuđujemo drugi. To je prethodni smirenja. Prvo se odbacuje slavoljublje, a za njim ide, dakle, da ne osuđujemo drugi. Sad, da nađemo sebe, da li uopšte imamo pažnje, da primećujemo to uopšte, da li imamo u sebi, da ne osuđujemo drugi. Pa sad kad izađemo iz ove sobe, već ćemo da krenemo da osuđujemo drugog i da kažemo, a vidi ovaj, a vidi onaj, ili ovako ili onako. A to znači da smo još uvijek daleko od istinskog spasenja. To sad ne treba da nas razočara, ali treba da znamo istinu. Ne živimo u fantaziji. Jer u jednom trenutku ovaj život će se završiti. Smrt dolazi pre ili kasnije. I ako se nismo borili na pravilan način, zato sam naglasio da u pravoslavnoj crkvi mi to imamo. Drugi nemaju, verujte, nemaju. Zato i ne pišu o tome. Jer nemaju, prosto nemaju. Ne možeš pisati o nečemu čega nema. Ne prepoznaješ to tako. Mi to prepoznajemo upravo kroz svetlost Hristovu. Ona nas prosvećuje i onda mi možemo to da vidimo da je to u jednom sukobu sa ovim svetom. To je ludost. Ludost za ovaj svet. Ovako razmišljati. Potpuno je ludost. Ko će sad da razmišlja ovako? Pa kaže, sad ću ja razmišljam da ne osuđujem drugi. Možda nekad i pomisli, valjda ne treba osuđiti. Ali da se ja krvavo borim sa tim da nijedno mišlje ne osudim nekog, da ne kažem nešto protiv nekog, to treba žestoka borba da se čovjek razvija. Ali to je put. Hoćeš Hrista, tako ćeš ga dobiti. Hoćeš smirenje, to je put. Nema drugog. I, dakle, kad čovjek uspe i u tome, ali, naravno, ne sam, to daje opet, Bog nam daje to, da možemo da svojom voljom, kad hoćemo, borimo se, stalno, padamo, jedno trenutku će nam Bog dati sile da ne osuđujemo drugog, da srce ne osuđuje, ne samo usta, nego naše srce ne osuđuje drugog. Onda se useljava u nas blagodat i dostižemo do Hrista, kao smo rekli, smirenje Hristos, istinsko smirenje, i dolazimo do treće te stepenice koja je u stvari, kaže Lestvičnik, kaže, ti ćeš znati i nećeš se prevariti. Pazite, mnogo je važno to. Svaka reč je važna. Da je ova prepodobna vrlina u tebi, po tome što ćeš sam biti ispunjen neopisanom svetlošću i neizmernom ljubavlju prema molitvi. Dakle, da se ne bi prevarili da mi volimo Hrista i da smo zaista, da kažem, verujući ljudi koji vole Hrista, ispunjavaju evanđelje, koji vole svoje bližnje, on kaže, ti ćeš znati i nećeš se prevariti. Da je ova vrlina u tebi, znači da si zadobio smirenje. Po tome što ćeš se osjećati kao da svetliš. To je živi osjećaj prisustva netvarne svetlosti, one tavorske svetlosti, preobraženske u čovjeku. Kao da svetliš, osjećat ćeš se, kako kaže Sveti Simeon Novi Bogoslov u svojim himnama, pa ima jedna himna, retka molitva Duhu Svetom. Kaže, odećo buktava koja sažižeš demone. Tako je opisano, prisustvo Duha Svetog. Odećo buktava, kao svetlost, kao
ne samo svetlost, nego bukti, znači kao neki plamen, neopaliva kupina, kao ono što opisuje Sveti Serafim Sarovski u razgovoru sa Motovilovim, kaže, pita ga, šta osjećaš sad? Kaže, osjećam mir, osjećam toplotu, pa kaže, kako osjećaš toplotu? Mi sedimo u snegu, ali kaže, osjećam toplotu. To je prisustvo Duha Svetog, Sveti Serafim to otkriva. I to je ono što mi treba da dobijemo kao krunu našeg života. I, kaže, bit ćeš ispunjen neizmjernom ljubavlju prema molitvi. Neizmjernom ljubavlju prema molitvi. Znači, to je već čovjek koji neprestano razmišlja o Bogu, zaljubljen u Boga, i on se neprestano moli. To nije samo izgovara molitvu Gospodi se Hriste pomiluj me ovako, ja? Nego neizmjerna ljubav prema Bogu. Možeš ovo neko malo nešto mi zucka stavlja. Ja ću da se približim ovo. Dakle, to je cilj. Neizmjerna ljubav prema molitvi i osjećat će čovjek prisustvo Božje u sebi. Tu nema nikakve, da kažem, mistike odnosa sa Bogom, u smislu mi imamo to bogopoznanje. Hristos hoće da bude naš prijatelj. Kaže, hoće da budete moji prijatelji, ne zove vas više slugama, nego ste moji prijatelji. Ja hoću s vama da pričam, hoću da se družim s vama, hoću da budem pored vas, da budete prijatelji, da smo stalno zajedno. To Hristos hoće od nas i to mi možemo dobro. Tu se gubi ona dimenzija straha. Znači, ta ljubav izgoni strah napolje, na takav način, onda će prestati strah. I to je isto misao ima kod Lestvičnika. Kaže, čovjek koji nema straha, ili je dostigao do ljubavi, znači do sjedinjenja sa Bogom, ili je mrtav dušom potpuno. Znači, čovjek drugačije strah ne gubi. Može da bude mrtav dušom i da ne osjeća strah. Znači, to već je druga dimenzija mrtvila. A ljubav, potpuna ljubav, isto nema straha. Ne razmišlja više čovjek. On se potpuno predaje Bogu i više njemu život. Njegov je potpuno predan Bogu i nema straha. Ne plaši se više ni smrti, ni ništa. Više u njemu nema tog poriva ka strahu, jer svakda vidi Boga pored sebe. Ako smo nešto od ovoga prihvatili, i samo još jednu stvar bih rekao i završio jednim primjerom iz Lestvice, gde se vidi kako se zadobija istinsko smirenje. A sad ću samo reći kako u stvari mi se vežbamo u tome, da idemo putem smirenja. Ima jedna misao jednog svetitelja, kaže ovako, dom duše je trpljenje, jer ona živi u njemu, a hrana duše je smirenje, zato što se ona hrani njime. Znači, dve stvari povezuje, smirenje i trpljenje. To su dve vrline koje hrišćanin treba da stekne. Naše trpljenje, znači dom duše je trpljenje. Duša se odmara u tom domu trpljenja, znači dok god imamo trpljenje, mi imamo mir. Kad izađemo iz sebe i nema više trpljenja, počnemo da rešavamo i vičemo, onda smo izašli iz doma trpljenja. Znači, da bi obitavao u domu trpljenja, moraš da se hraniš smirenjem. Hrana za dušu je smirenje. Dakle, dok god se hranim smirenjem, dok god Hrista imam u sebi, ja ću imati i veliki opseg trpljenja. To je jedno povezano sa drugim. Sad, kako da mi vežbamo sebe? To je važna stvar isto da naučimo. Kako da vežbamo sebe da stičemo smirenje? Znači, da hodamo ka smirenju, ka Hristu, na pravi način, i da naše trpljenje bude istinsko trpljenje bez roptanja, što god nas našlo u životu, dakle, povezano jedno sa drugim. I sveti oci kažu ovako, da bi čovjek mogao da se vežba u tome, da se priprema, neophodno je samoukorevanje. Znači, čovjek mora sebe da samoukoreva. A šta to znači? Kad vi čitate, recimo, jutarnje večernje molitve raznih svetitelja, u njima ćete naći mnogo misli samoukorevanja.
kad kaže od ja nedostojni, ja ovakav, onakav. Evo, recimo jednog primjera, dobro. Na Golgoti su bili 3 krsta. Hristov, razbojnika koji se pokaja, razbojnika koji se nije pokajao. Razbojnik koji se pokajao, to je primjer samoukorevanja. Razbojnik koji se pokajao, on je rekao da zar ne vidiš ovog čovjeka? Odnosno, on već vidi Boga. Mi dobijamo ono što smo zaslužili u svom životu. Jer mi smo svi grešni. I mi dobijamo sve što smo zaslužili u ovom životu, zaslužujemo i gore. Ali nas blagodat Božja štiti. Znači, za mi, ako samoukorevamo sebe, to je ona, sve se to prožima jedni sa drugim. Farisej i carinik u crkvi. Dakle, oni koji su došli da se moli, jedan farisej, jedan carinik. Jedan samoukorevao sebe, jedan se hvalio. Znači, samoukorevač će da nas održava u tom smirenju. To je prosto jedna vežba, to se zove askeza, vežba. Mi moramo da vežbamo u monaškom nekom tipiku, postoji vreme kada se samoukoreva. Znači, vežba se čovjek u samoukorevanju, sebe. I sagledava sebe i ono što je pogrešio i vidi sebe kao grehe. Tu sveti oci savjetuju da se čovjek samoukoreva sećajući se svojih grehova. Osvrnite se samo danas, naći ćete bezbroj svojih grehova. Ako ste bili pažljivi, mnogi grehe smo počinili samo u današnjim danom. Ali kažem, ne treba da se vraća samo na grehe bluda, zato što oni mogu da izazovu u čovjeku ponovo da mu se vrati, da kažem, sećanje na to. Dakle, sve ostale grehe čovjek treba da ih se seća i da samoukoreva sebe i da vidi blagodat Božju koja ga čuvala u tome da ne pogine. I to je naš posao do kraja života. Vidjet ćete, to samoukorevanje, ako čovjek se bude bavio time, mnogo će mu u životu sve postati lakše. I to je vežba. Nateramo sebe. Znači, do početka ćemo malo da silimo sebe. Međutim, srce će vremenom početi da popušta, dok se potpuno ne otvori i ne vidi sebe kao bezdan grehova. Onda ćemo i onu molitvu kad čitamo pred sveto pričašće da ne vidim drugi grešnike osim sebe, zaista vidjeti sebe kao istinskog grešnika i onda nećemo ni osuđivati drugog, a onda ćemo znači biti na pragu istinskog smirenja, kako kaže sveti Jovan Lestvečnik, srce koje ne osuđuje tuđe grehe. I upravo sveti Jovan Lestvečnik daje jedan sjajan primjer toga u Lestvici, šta je to istinsko smirenje i kako se zadobija kroz samoukorevanje, kroz ovu vrlinu, odnosno kroz ovu vežbu samoukorevanja. Znači, to je sredstvo pomoću kojega mi stižemo do smirenja. I to moramo da vežbamo, to nam je kao kad u školu idemo da pišemo. Ako ne budemo to radili, bit ćemo nesrećni, nikad nećemo stići do Boga. Verujte to, ovo što pričam sad, to pričam i sebi. Ja pričam ono što sam, na kraju krajeva, sebi pričam, ono što mi je meni neophodno. Ne pričam vam nešto da bi sad ja vas nešto naučio. Ja učim sebe. Jer mi, šta hrišćani u stvari rade? Pa mi treba da podsjećamo jedni druge upravo na to. Ranije su se hrišćani, kaže, kad su se sastajali, pa su pričali, pa su uvijek, prvo neka pitanje je bilo, kaže, kako ide molitva? Kako obavljaš molitvu? Kako tvoja molitva ide? A mi danas kad sednemo, kako sednemo, mi krenemo da pričamo o dnevno-političkim pitanjima ili o nekim stvarima životnim i tako, ispričamo se i prospemo sve ono što smo i na liturgiji zaradili i dobili i dođemo u kući opet prazno. Dakle, mi pričamo o ono što živimo. Znači, svako može sebe da vidi. Ono što živimo, ako ja stalno pričam o Hristu, ako sam zaokupljena moja misao večnim životom, ja ću o tome pričati. Ako je zaokupljena nečim drugim, on će pričati o nečim drugim. Prosto, to je prirodno da čovjek prepozna kod sebe. Evo što kaže Lestvečnik o takozvanom Vozdanom Isidoru. To je stalno čovjek treba da ima da se prisjeća ove priče.
koje govori o ovom samoosuđivanju, samoukorevanju, koje dovodi do spasenja. Kaže, neki čovjek po imenu Isidor, koji je pripadao plemićkom staležu grada Aleksandrije, pre izvesnog vremena se povukao spomenuti opšte žiteljni manastir. Tamo sam ga ja zatekao. Primivši ga, prepodobni pastir primeti da se radi o skroz pokvarenom, grubom, opakom i obesnom čovjeku. I prepodobni onda reši da ljudskim lukavstvom nadbudi lukavog demona, pa reče Isidoru: ako si stvarno rešio da poneseš jaram Hristov, hoću da se pre svega izvežaš u poslušnosti. A ovaj reče: kao gvožđe kovaču, tako si ja, sveti oče, predajem tebi na poslušanje. A veliki otac, umiren ovim poređenjem, odmah odredi podvig gvozdenom Isidoru i reče: hoću da ti, rođeni moj, stojiš kad kapije manastirske i da se svakom ko ulazi ili izlazi pokloniš do zemlje, govoreći: moli se za mene, oče, ja sam padavičan. A ovaj ga posluša kao anđeo Gospoda. Pošto je on tako pravao 7 godina i došao do najdubljeg smirenja i obiljenja, slavni otac odluči da ga posle besprimerno hrabro podnete propisane 7-godišnje probe, kao više nego dostojna, primi u bratstvo i udostoji rukopoloženja. Ali je Isidor, kako preko drugih, tako i preko mene nemoćnog, preklinjao pastira da mu dozvoli da na istom mestu svoj podvig završi, nekako zagonetno nagoveštavajući svoj kraj i poziv na onaj svet. Tako se izbilo. Jer kada ga učitelj ostavi na onom istom mestu, on posle 10 dana ode Gospodu, kroz poniženje u slavu, uzevši sa sobom nedelju dana kasnije i vratara manastirskog. Jer blaženi beše rekao vrataru: ako steknem slobodu kod Gospoda, bit ćeš ubrzo i tamo sa mnom nerazdvojan. To se i desilo. Kao najveći dokaz njegove nepostidne poslušnosti i bogopodržavajućeg smirenja. Upitah tog velikog Isidora, dok još beše među živima, čime se njegov bavio za vreme stajanja ispred kapije. I nezaboravni podvižnik ne sakrio od mene, želeći da mi pruži korist. U početku sam zamišljao da sam prodan kao rob za greh i svoje, te sam sa mnogo gorčine, napora i snage metanisao. Posle godinu dana srce mi više nije osjećalo bol, očekujući od samog Boga nagradu za trpljenje. Kada je prošlo još godinu dana, osjetio sam svim svojim srcem da nisam dostojan da živim u manastiru, da viđem oca, da razgovaram sa njima i da ih gledam u lice, niti da se pričešćujem svetim tajnama. I od stida, oboravši oči ka zemlji, a misli još niže, ja sam već iskreno preklinjao one koji su ulazili i izlazili u manastir da se pomole za mene Bogu. Evo istinskog primjera gde u stvari kako se lomi gordost naša. Dakle, kroz samoukorevanje i kroz ovaj mudri savjet ovog igumana, ovaj čovjek je za samo 7 godina od jednog grubog čovjeka, kako su naveli, svoje srce rastopio i evo uspeo, kaže, i da ako dobije slobodu kod Gospoda, da za 7 dana posle njegove smrti uzme i vratara manastirskog. Toliko slobodu je dobio da je mogu da izmoli da još jedan čovjek vrlo brzo dođe gore u Carstvo nebesko. Tako da, ako probate, a treba da probamo svi, da se vežbamo u tom samoukorevanju, da malo čitamo o tome, ima o tome dosta pišu sveti oci, kako, na koji način, to će nam doneti velike koristi i mnoge naše tuge, verujte, mnoge naše tuge uspećemo da prevaziđemo na jedan drugačiji način, radosniji u životu, ako budemo se vežbali u ovom samoukorevanju, u viđenju svojih grehova, dakle sve ono što je suprotno samoopravdavanju, gordosti, dakle ako se budemo u tome vežbali, onda ćemo istinski sticati istinsko smirenje i pre svega osjećat ćemo tu blizinu Hristovu. Kako će se Bog otkrivati nama, verujte, tu ostaje tajna. To što smo rekli i na početku. Smirenje,
samo se po svojstvima prepoznaje. I Lestvičnik kaže tajnu smirenja, tu najdubinsku tajnu smirenja, nemojte da pitate nikoga. To je sami Hristos, pitajte njega. To on kaže da pitamo Hrista. Nema odgovora u ovom svetu koji bi mogao, ili reči koji bi mogla da izrazi to. To se samo prepoznaje, kako sam rekao. Znači, samo može da se prepozna smirenje. Znači, ono je kao dodir. Jedan koga prepoznaješ, taj mir koji se izliva i kažeš, to je Hristos. To je on. I niko ne može da te slaže. Ako si se sreo istinski sa Hristom, ako si ga našao na pravi način, prepoznaćeš ga i ovde u ovom životu, što je najvažnije, da se sretnemo, a to ne je važno za večni život. Jer ako ga ovde ne sretnemo, ako se sa Hristom ovde ne sretnemo na pravi način, kako je pisao starac Sofronije Saharov, videti Boga kao što jeste. Znači, treba se izboriti sa mnogim našim fantazijama, prelestima. Videti Boga kao što jeste. Nije ljubav Božja kako mi fantaziramo. Ljubav Božja je drugačije dejstvo u ovom svetu. I loše stvari kada se dešavaju, ovde su u ovom svetu dobre za nas. Ništa se ne događa slučajno. Tako da, te dubine, to je nedostižno za ljudski ali mi to verom moramo da prevaziđemo. I to je jedini način da opstanemo, a da ne pokleknemo i da, kažem, izgubimo se na ovom putu ka Hristu. Treba odvažnost velika. Znači, nema tu nikakve mlitavosti. Moramo budemo odvažni, zato smo mi vojnici Hristovi. Odvažni. U borbi moraš da budeš odvažan, ne mlitav. Moraš da budeš odlučan, odvažan, postojan. Pa ako treba da pogineš, pogineš. Ali znaš zašto gineš? Zato su mučenici stradali. Oni su ginuli na tom putu, ali su ginuli za večni život. I takva se blagodat davala. Eto, to je otprilike nešto najkraće što, evo, nekako u Lestvičniku smo razgovarali o smirenju. Nadam se da nešto smo razumeli. Ja sam sebi potvrdio neke stvari, meni, kako bih rekao, meni je lepo, ne znam, vama. Ali ona priča o ličnom susretu sa Bogom. Hristos ispred Marte i Marije kaže, ja sam vaskrsenje. I plače. Zašto plače? Pa zar ne vidite da se... Znači, i one ga nisu tada prepoznale da je bio... Oni su ga smatrali njihovim prijateljima. Ali nisu znali da je on Bog. Da može da vaskrsne. On plače, žao mu. I ljudske suze tu idu. Ali žao mu je što ga ne prepoznaju. Ja sam vaskrsenje. Kad je rekao onima i kad su ga okolili, kaže, ja sam Hristos, on kaže, popadaše tako. Ja sam Hristos, to je sila. Ta ljubav je sila koja ruši svaki greh. Zato opet se vraćam misao na vladiku Atanasija nekako, i on mi ovde nekako prisutan, ne znam kako, ali kad govori o tome, apostola Pavla kad je objašnjavao, kaže, Bog je, deco, veći od našeg srca. Znači, on je veći od našeg srca. Ako nas srce ukoreva zbog nečega, opet da znate, znači, ne sme čovjek da pada u očajanje, grešimo nešto. Bog je veći od našeg srca, znači, ne vidimo sebe savršeno, i to je dobro, da ne vidimo sebe savršeno. Ako nas ukoreva, Bog je veći od toga. Znači, nemamo nikad razloga da padnemo u očajanje, Bog je veći od svega. I od našeg najvećeg greha i našeg najvećeg očaja, Bog je veći od toga. I to je naše uzdanje. To je ta milost Božja koja će nas spasiti. To je ta ljubav Božja. Eto. Ja bih volio, ako ima neko pitanje za našeg braca Makarija, da ovako, da slobodno, evo, Risto, izvoli. Pa ja da se vratim na tu vašu sliku koju ste rekli, Hristos govori pred Martom i Marijom, a ćuti pred Pilatom. Hajde da pokušam da dam neko moje viđenje. Kao kad vidim i toga poslije jedno pitanje. Mislim da Hristos odgovara Marti i Mariji zato što su one živjele smirenje. I one su vodile takav život da su one stvarno svoje srce orale puno smirenja. I pošto je Hristos riječ Božja, on ne govori riječ, jer ta riječ u tome srcu može da da plod. Govori, ja sam vaskrsenje, čovječe, će živjeti,
šta se brine, tu sad umre, opet živi. I govori, jer njegova riječ može da donijeće ploda. A Pilat je čovjek, ja ga bar tako vidim, koji njega baš briga za Hrista. Hristos mrtav, Hristos pušten na slobodu, njega ne zanima Hristos. Mate manje ga pitaju ili pokuće ljubav ka bratu, počinja. A ovaj traži i samo sebi koristi. Ako ja pustim Hrista, da kaže tako, da ću dobiti sljedeći izbor, da ću on sudi, ali neću. Ako ga razapne, on tu kalkuliše, gleda šta će da donese sebi i Hristos, pošto vidi da je njegov srce potpuno samoljubi, čuti, neće da mu kaže. To je neko moje viđenje, pitali ste. Sad mene zanima, mi u svakodnevnom životu, kako mi da prepoznamo na tom putu sticanja smirenja, to je nekako u moje viđenju cijelo ovo predavanje, mi smo na putu smirenja, kad mi treba da čutimo, kada govorimo. Čak evo da navedem jedan primjer, kad sam mislio da je smirenje progovoriti, a posle sam shvatio da nije. Našao sam situaciju jednom za stolom sjedom jedna stvar i brat jedan samo psuje Boga. Pa govori se, čuje čak, sad nećeš da progovoriš, kad ćeš? Znači, brate, molite na sobu. Kažu, tu se teče, ko Boga, gdje je taj Bog? I najstrašnije tu i kure. I tad, posle pred polo, sad ne dolazim taj jednu raspravu od 3 nešto sata, na kraju ja sam 3 dana dolazio sebi, a taj čovjek i dalje nastavio da psuje Boga. I onda sam, spletno okolnosti još više puta bio tu u blizini njegove i nas vam neće što govoriti. To je da čuti, šta ima. Prvo, ja nemam silu, moja riječ nema silu da ga pokrene, da nešto promijeni, molit ću se. On psovku, ja u sebi, Gospode, postane tražu ustima, ne bi mi bio od toga da tu stane na njegovi. I prođe neko vrijeme, ne znam, kaj mjeseci, ono će, brati, izvini, što sad ne izvini. I ja sam prestao, nisam ga, da kažem, bio ravno, dušama ne stuje, baš prebilja, nije to moj posao. Pa mi je drag. A eto, ako ja imam neko upoznanje da Boga ne treba ovako psovati, treba da mu kažem. Pa to na put, da li uvijek smirenje čutati, jer ipak je nekad smirenje i reći, jer se čini ako uvijek čutimo, da možemo postati malodušni i ravnodušni na neke situacije, vidite, ne znam, bilo kakvu nepravda se čini na poslu okrugu, a da opet čutnije to ono poslu okrugu, ti to redi nekako da bude najbolje. To je moje pitanje, kad je smirenje čutati, a kad govoriti, kako to rasuti. Da. Pa, malo prije sam rekao da gledišnik posle smirenja, sljedeći stepenik koji zadobija čovjek jeste rasuđivanje. Znači, tek po sticanju smirenja može čovjek da rasuđuje kad treba reći i kad ne treba reći. Međutim, ovo govorim iz prakse jedne. Svako od nas. Znači, čovjek koji živi duhovnim životom, on mora da osjeća prisustvo Duha Svetoga i odsustvo Duha Svetoga u njemu. To je prosto neminovnost naša da to osjećamo. Ako živimo u Hristu, mora da znamo. Zašto Sveti Serafim Sarovski kaže kad se moliš, kad osjetiš da je Bog došao kod tebe, nećeš da govoriš dođi Bože, siđi u mene, useli se u mene. Staneš. Jer osjetiš da je došao. Bog nije nešto nepoznat. Osjetiš, došao je Hristos. Sad ti kažeš dođi. Došao je. I ti kažeš dobro, došao si. Sad, ovo pitanje koje ti postavljaš, to je mnogo teško pitanje. I to može čovjek samo koji zadobije blagodat Duha Svetoga, koji se useljava Duh Sveti u njega. Da zna kada da kaže, kada ne kaže. Znači svaki motiv, ajde da kažem, da spustim na jedan plići nivo. Nama se čini mnogo puta da nešto radimo iz ljubavi, međutim to nema veze s ljubavi. Ima sasvim suprotnu stvar, u stvari to što radimo iz apsolutnog egoizma. I to će da izazove kod drugih ljudi celomudrani odgovor da će da nas odbiju. Međutim, Hristovu ljubav ne može niko da odbije. Znači, kad istinska ljubav progovori, a ne ja, nego Hristos kad progovori kroz mene, retko ko će moći da se odupre tome. Jer, prosto, to je kao da se sretneš sa samim sobom. I to se ne odbije. Sad ću jedan primjer, pošto se setio Marije Egipćanke iz njenog žitija. Ali to je recimo jedan slikovit primjer kad treba reći i kad ne treba reći. Kad je ona rekla Zosimi, tamo u žitiju, kažem ovako, idi sad s mirom u svoj manastir. Sljedeće godine ćeš doći ponovo kod mene, kako smo se dogovorili na Jordan, tamo kad su se sreli. Ali kažem mu, upozorila ga da u manastiru se događaju neke stvari koje nisu dobre.
I rekla mu je da, on to kaže igumanu. Kaže, ali reći ćeš mu ne sada, nego kad ti blagodat Duha Svetog otkrije da to kažeš. Znači, mnoge stvari u životu. Sad, to je umeće iskustva, to je istinsko duhovništvo. Duhovnik istinski, kroz velike muke patnje, saznaje i uči kad treba pa govoriti, odnosno uči ga Duh Sveti kad treba pa govoriti, kad ne treba pa govoriti. Ako Bog neće nešto da se kaže ili nešto da se dogodi, može se okrenuti ceo ovaj svet. I to se neće desiti. U tom smislu čovjek treba da ima takvu veru. Znači, ako Bog nešto dopušta da se meni dešava, to treba da se desi. I ja to treba da prihvatim, jer to je za moje spasenje. Znači, ja samo treba da se izborim sa time da to prihvatim na dobar način. Makar to izgledalo negativno. I da me ubiju, da me ubiju, to je za mene pozitivno. U tom smislu. Znači, Bog je dopusti da se to dogodi. To je predavanje Božje volje. U tom smislu. Ali, ako Bog neće da dozvoli, znači on te ogradi, da mu kaže tamo u 90. psalmu kada kaže David, pašće pored tebe 1010.000 s desne strane tebi, a nećete se dotaći. Vidjet ćeš oko sebe. Znači ja ću vidjeti, na mene će da ide metak, ali će neko da ga skrene. Znači, to kad reći, kad ne treba reći, čovjek će naučiti onog trenutka kad se susretne sa Bogom, kad se blagodat Duha Svetog useli njega. Onda će on da izgovara a ovo sve što se događa, što se izgovori, to Bog dopušta. Ako neće nešto Bog, neće se reći. Zatvorit će usta, pašće tu pored tebe, ali neće niko moći da izgovori na takav način. Ako mogu da to objasnim u tom smislu, ali to se iskustveno uči. To se iskustveno uči. Ne može drugačije. Osjetiš nekad, to sigurno neko ima iskustva, hoćeš nekom nešto da kažeš, ne otvoraju ti se usta. Neće da se otvara. I ti hoćeš da kažeš, ne možeš da kažeš. Ne možeš reći onda kad to Bog hoće i na način kako hoće. Sad, to je sad iskustvo, čekati Boga, učiti da čovjek tek kad stekne sa ljubavlju može nekom nešto da kaže. I neće ga, retko hoće ga odbiti da ga ne posluša. Kad iz istinske ljubavi i sastradavanja prema nekom. Znači kad se očisti srce od egoizma, od gordosti, od svega, onda će dejstvovati Bog iz nas. Dok smo mi tu prepreka, imamo kontraefekat suprotno toga. Ne znam, to sam dobro jasno. Evo ne da. Evo, ja sam htjela da pitam samo to koliko ljudski temperament utječe na smirenje. Znamo, temperamentnih ljudi, da li je njima teže doći do smirenja, da li veća borba nego mirni koji su po prirodi mirni. Vi ste mirni po prirodi. Ja sam temperamentni kada bi pitao. Imam apostol Petar, on je bio temperament. Znači, a kako je postao apostol? Znači, može i kod njih. Ima kod svetog Makarija Egipatskog. Baš objašnjava, mislim, u njegovim pismima, ne znam koja peše knjiga, i on objašnjava upravo utjecaj karakter na čovjeka. On kaže ovako, karakter čovjeka. On baš je pitanje tako, da li se menja ljudski karakter. Znači, kad se susretneš sa Bogom, šta se događa sa čovjekom, da li se menja karakter čovjeka? On kaže ovako, karakter se nikad ne menja. Znači, čovjek koji ima karakter, neko je temperamentan, neko je miran po prirodi, to se ne menja. Ono što se dešava kod nas, to je suština pravoslavlja, preobraženje. Nas blagodat preobražava. I tu temperamentnost će samo ukrenuti u pravom smeru. Znači, ne mogu svi da budu isti. Svaki čovjek je za sebe. Karakter se nikad neće promeniti, ali karakter koji dejstvuje na prirodan način, ljudski, je poguban, a karakter koji dejstvuje ovlagodaćeni karakter je spasonostan. I tu je samo. Znači, opet, i u jednom i drugom kontekstu jeste smisao sjedinjenja sa Bogom. Znači, kako zadobiti Boga? Svako može, ako hoće. Karakter se nikad neće promijeniti.
I zato mi, gde najviše greše ljudi? U brakovima, Bože pomoći. Tu se dešavaju najviše promašaje. I posebno žene tu greše. Upozna nekog i kaže, ajde, voli ga, zavoli ga, kako god, zaljubi se, i kaže, nema veze, i vidi kakav je karakter. Kaže, promenit će se. To se ne menja. To se ne menja. Tu se pogreši najviše. Karakter se neće promeniti. Može da se preobrazi, znači da čovjek se oboži i da se preobrazi, da postane, kako rekao, trpeljivi i tako, ali ovo će postojati taj karakter. Ali šta je mera tog odnosa, ovo kad smo već spomenuli tu, kako ćeš da izabereš ti? Ti moraš da izabereš, kad upoznaš nekog, vrlo brzo možeš da ga upoznaš. Za 2-3 mjeseca ti znaš s nekim, ako se vidiš stalno, znaš, upoznaš ga. Svaki dan, brzo se upoznaš, pola godine. Vidiš kakav, kad živiš zajedno. Ti moraš da izmeriš. Da li ti kao takav, ne smiješ da ga pravdaš. Da li ti sa svojom snagom koju imaš trenutno, znači u sebi, da li ti imaš dovoljnu ljubav da možeš da nosiš taj karakter? Znači da imaš snage da sve što projavi ta druga strana, da imaš snage da oprostiš i da nosiš to. Kako će se to projaviti? Možeš i da te bije, možeš i svašta može da se desi. Ali ako ti imaš snage za to, to tebi neće prestati problem. To će opstati. Svaka druga varijanta je teško mučenje. U tom smislu. Dakle, karakter se ne menja. To je nešto nepromenjivo. Svejedno, nema tu razlik kome je teže. Svakome na svoj način. Znači, onaj koji ima više ljubavi, on više trpi. I to je to. Ali to mu ne daje nikakvu prednost. U tom smislu. Znamo Atanasije kakav je bio, a ima je smirenje dubina. Temperament kakav. Pa da. Grmi, grdi, cepa. Nije smirenje ništa što je spolja. Spolja ne mora da znači, evo ja sam na primjer kao spolja smirenje. Tako kažu ljudi, ti imaš smirenje, u smislu jeste to kao spolje nešto izgleda, ali u suštini iznutra to dolazi. Evo, kad već pominješ Vladiku Atanasija Blažena, spomena, moje iskustvo sa njim. Znači, mi smo, evo, Špiro je tu, bila liturgija u sabornom hramu, koja beše Jakovljevac, iz Narageva. I ismije neki incident, nešto tu, pope udarenu knjigu, ovako, nikad u susretu sa njim, u svakom njegovom pokretu. Znači, on je bio biće, celo biće oboženo. Znači, kao pojava. I negativna, i pozitivna stvar gledam ljudskim dimenzijama. Kod njega sam ja doživljavao kao pozitivno. Znači, to je neka dubina koja ne vjerujem da možeš da sretneš takvog čovjeka baš često. Bar ja nisam sreo osim njega. I on je tačno znao prema kome kako ide. Znači, on je postao oruđe neko Božje na kraju života, posebno kad su svi mislili da taj temperament je dobio neke razvore. On je tad dobio najvrhunac svega toga. Samo to kod svetih otaca postoji taj termin, to se zove takozvana dvostruko desnoruki ljudi. Znači, dvostruko desnoruki ljudi koji doživljavaju i dobro i loše pozitivno. Znači, sve što dolazi na nas i što Bog dopušta na nas je dobro. Samo što mi to doživljavamo na pogrešan način. Znači, ako neko iskušenje dolazi, što mi smatramo kao neprijatno, ono služi za nešto za što je potrebno. Znači, ne dešava se slučajno. Tako da, on je bio čovjek toga. On je bio čovjek toga, zato što je nosio u sebi ljubav. On je ako nešto ovako uradi, kako bi rekao, u smislu nesvesno. Nije to nesvesno, svesno. Ali on je to neku ljubav nosio iza toga, gdje je posle znao da to ovako zagladi sve. Mogu ceo autobus za Istra i slušati da bude miran. Zbog torbi, zbog svega. Da.
Imao je toliku ljubav, neku pažnju, razumije, i u tome imao pažnju, samo nije trebao je vidjeti to. Tu bi samo ja još dodao, on je govorio, veoma je volio da citira Maksima Ispovednika. Kad si pominjao samo ukorevanje i to, on govorio da bolje očišćuju nevoljni podvizi od voljnih podviga, u smislu život, upravo to što se opomenuo, iskušenja, znači stvari koje nam dolaze, ono što nam se dešava, što mi to doživljamo kao nešto neprijatno, on je govorio da to bolje očišćuje nego normalno, treba se truditi u ovome veliko, je to samoodricanje, treba tu prosto, kako da kažemo, taj steći, naviti se tako prosto. Mi smo više pasivni, ova druga varijanta, pasivni pa da su onda perani. Pa da su onda jest, to je to. Da. Pa dobro, ako imate još nešto da upita, evo, Draganče, dobro. Pa nije ni pitanje i ne tražim odgovor, ali kad ste pričali o Hristu i istini, sam sam se posjetio Dostojevskog. On je jednom prilikom rekao, između Hrista i istine izabrat ću Hrista. Da, to je taj zaključak. To je ovo što Vladika Atanasije je rekao. Bog je veći od naših srca. Veći od svega što mi imamo. Znači, to je ta. Ja i, recimo, starac Vajsije je objašnjavao, kaže, postoje blagočestivi ljudi, verujući, koji vole Hrista. Mnogi rade te podvige i to što radimo, žive, kažu ja ću da dođem u raj. I zato to radi. Doći ću u raj, pa je to mi je neka nagrada za to. A onaj koji zaista voli Hrista, kaže, kad bi mu neko došao i rekao, slušaj, kaže, nema više mesta u raju. Prosto popunito se mjesto u raju, nema više mesta. Kaže, on bi rekao i dalje, rekao, pa nema veze, ja ću dalje da volim Hrista. Jer ko pozna Hrista, on ne može drugog nekog da voli. Imamo li još koga? Sad bi Vladika Atanasije rekao molitvu unutarnju. Nisam čuo. Sad bi Vladika Atanasije rekao molitvu unutarnju. Aha, molitvu. Da pozdravimo našu Mati Mihajlu, ona nam je ovde živo hodajuće trpljenje i smirenje. Ona nam je ovde bila sa nama izdržala. Evo to.